Mi smo Guerrilla Marketing, bavimo se marketingom generalno sa fokusom na produkciju pre svega video sadržaja, ali i takođe statičnog sadržaja, različite vrste vizuala, dizajneri. Mi postojimo godinu i po do 2 godine tek, s tim da i moj partner i ja imamo pozadinu u marketingu više od 5-6 godina sigurno. Sećam se pred jednu nedelju, 2 da sam vidio da je 2 godine od kad je ChatGPT postao javan, što je onako i malo šokantno, jer čini se da od kad se on pojavio stvarno je svuda i da je stvarno dosta promenio način na koji funkcionišu veliki broj industrija. Mislim da je postojao AI u ovom obliku svakako, kada smo mi krenuli sa radom i moram da priznam da ga sve više i više koristimo. Znači, kada smo krenuli, to je bilo na nivou ChatGPT-a koji nam generiše ideje za različite stvari, a danas ga koristimo praktično svakodnevno. Od titlovanja nekih videoklipova do pomaganja generacije nekih ideja možda, s obzirom na to da ChatGPT može da izbaci 100 ideja u sekundi, mislim. To je još jedan način na koji nam je to pomoglo. Pa sada takođe i u oblasti oglašavanja, na primer na Metinim platformama, znači Instagram i Facebook, oni takođe nude njihov AI koji omogućava različite modifikacije teksta, vizuala, videoklipova i tako dalje. Tu specifično pri puštanju nekog oglasa uvek ide neka kreativa uz oglas. Znači, da li je to videoklip, da li je to fotografija, dizajniran vizual, nije važno, i njega prati neki tekst. Ono što Meta nudi oglašivačima svojim jesu ti, oni ih nazivaju enhancements, i imaju ti takozvani visual touch-ups koji u stvari uzimaju određenu kreativu i modifikuje za različite u stvari placemente na njihovim sajtovima. Znači, jedan placement je na primjer story format, drugi je feed objava, treći je neki banner sa strane. I njihov AI u stvari sam uzima te kreative koje smo mu mi dali i na osnovu svojih podataka ih modifikuje za različite formate. Što se tiče specifično te etikete Made with AI, njena definicija po Meti jeste da je to sadržaj koji je značajno izmenjen koristeći AI, ali na način da izgleda kao da nije AI, već da je realan. Mi smo imali par slučajeva da nam društvena mreža, to je da sama platforma obeležava određeni sadržaj kao Made with AI. Suštinski ta etiketa bi trebalo da doprinese transparentnosti platforme, mada šta se dešava jeste da su neke jedinice sadržaja se etiketiraju pogrešno. Naprimjer, neki naši vizuali koji nisu imali ni trunku AI-a u sebi su ipak tako obeleženi. To je upravo na Instagramu nam se dogodilo, ali mislim da danas sve društvene mreže, to je sve platforme, imaju tu etiketu. Naše neko tumačenje te situacije jeste da malo se tu algoritam, kako kažem, zbunio, da već ima problem da razazna šta je AI, šta nije AI. I mislim da na društvenim mrežama generalno, posebno na Facebooku, čini mi se u poslednje vreme, da sve više ima AI sadržaja. I mislim, po mom nekom ličnom mišljenju, to sigurno ne doprinosi nekoj jasnoći informacije i nekoj, kako kažem, blizini istine na društvenim mrežama. Čini mi se da to udaljava sve to od realnosti. Nama često klijenti pošalju neki vizual ili nešto koje je generisao AI i super je da i sve to lepo izgleda.
ali jeste problem što uglavnom to ne može da se koristi tek tako, posebno ne zato što se naziva commercial use, to jest u komercijalne svrhe, jer ne možemo da samo uzmemo, na primjer, sa Midjourney-a neki dizajn koji je on napravio i da nalepimo naš proizvod na to, zbog toga što se generalno ti ogromni AI-evi treniraju na malo, kako kažem, na sadržaju sumnjivog izvora, u smislu da nije baš na čisto da li oni to legalno rade ili ne, tako da uvijek postoji ta opasnost. Pre recimo 6 meseci čini mi se da je jedan AI program koji omogućava stvaranje zvuka, kreiranje zvuka, upao u ogroman lawsuit koji je povukao za sobom probleme svima koji su ga praktično koristili, s obzirom na to da je taj model očigledno bio treniran na jednostavno sadržaju za koji nisu imali pravo. S druge strane, ako se model trenira na recimo na dizajnerima ili na vizualima ili na bilo čemu što je stvorio neki umetnik, a umetnik ne da saglasnost, to je opet, kako kažem, nije dobro, jel? Tako da, postoje ti problemi i postoje, mislim, ne samo problemi, nego postoje baš i direktni rizici za poslovanje. Treba uvijek uzeti u obzir, jel? I treba pažljivo baratati onda sa svim tim AI modelima, jer koliko god da pružaju stvarno mogućnosti danas, treba se kretati obazrivo. Baš zato što je prošlo toliko malo vremena, toliko stvari se uslovno rečeno promenilo, dosta mi je teško da sudim gde ćemo se nalaziti za 2 godine i gde ćemo se nalaziti za 10 godina. Mislim da je nekako tendencija globalna da se sve dosta ubrzava i u marketingu poruka mora biti iskomunicirana sve brže i brže. Posebno 2020. i sa eksplozijom TikToka i u stvari tog short video formata. Jednostavno se povećala količina, to jest broj jedinica sadržaja koje čovek konzumira po sesiji na društvenoj mreži, bilo to Instagram, TikTok, Reels, i to je skočilo sa, recimo da je bilo u proseku između 40 i 60, čini mi se, za Instagram tada, da je to sa TikTokom otišlo na 200+. To jednostavno znači da poruka koja se komunicira, koju brand komunicira ili proizvod koji želimo da prodamo, jel, mora da se iskomunicira u tim sve kraćim vremenskim okvirima, jel. To takođe znači da moramo da proizvodimo jednostavno više sadržaja. Mi govorimo uvek našim klijentima bolje je imati što više sadržaja. Nikako ispod 3 klipa nedeljno, zato što jednostavno dovoljan je jedan video da ode viralno i to zaista menja sve, ali treba doći do tog jednog videa, jel? I u tom svetu, da kažem, gde proizvodimo mnogo sadržaja, AI definitivno da može da i još dodatno ubrza proizvodnju, jel? To je produkciju. Trenutno je to, da, na nivou titlovanja, ali siguran sam da će to biti sve brže i brže na kraju krajeva i ovi programi koje danas imamo imaju prostora da budu i još bolji.